selekcije pozdravimo posebno Tatjanu, Bajki Srđan iz Parkaždina, Ludoški Dušan iz Zrenjanina, Medarević Miloš takođe iz Zrenjanina, Tuba Nebojša Parkaždin, Đogo Borislav Zrenjanin, Cucić Ivan Zrenjanin, Marioncu Petar Zrenjanin, Jelić Goran Zrenjanin, Anović Aleksandar, stari učesnik iz Tomaševca, Đorđević Nikola Zrenjanin, Knežević Marko Zrenjanin, Tuba Marko Ečka, Babić Mlađe Zrenjanin, Stjepanović Stevan Zrenjanin, Marinkov Bojan Taraš, Marinkov Savica Taraš, Perić Nedeljko Žabalj, Pivač Slobodan Banatski Despotovac, Mijatović Predrag Banatski Despotovac, Geći Nikola Zrenjanin, Maris Nemanja Zrenjanin, Živkov Nemanja iz Zrenjanina, Stoput Živan iz Pančeva, Pisarić Petar Banatski Despotovac, Kostić Daniel Zrenjanin, Anđelić Aleksandar Zrenjanin, Rašković Tatjana Zrenjanin, to smo rekli na početku, Živanov Nena Zrenjanin, Santovac Darko Zrenjanin, Milović Milan iz Zrenjanina, Petković Vladimir iz Zrenjanina, Cvetićani Nikola Novi Sad, Ulemek Lazar Zrenjanin, Popov Branislav Novo Miloševo, Momirski Nena Zrenjanin, Zoris Stefan Parkaždin, Bartole David Zrenjanin i 39. učesnik Veskov Nenad iz Novog Miloševa. Još jedan aplauz pre starta. Niko ništa nije sudio. Niko nije ništa sudio. Bog si ti potišao. I nazad za ring. Svaki čas. Pripremi se. Naš pogađamo, a? Pozor. Stav! Ovaj stav. Ovaj stav što malo ranije. Ugoj. Ej, odledene vode nije ni skoro šta mi služi. Časnog krsta za 2020. Nemanja Marić iz Zrenjanina, još jedan aplauz, molim vas.